mubibona rero iyi ni ambiance y'abafana ba Peri ku gitego kimwe aho umukino wayo uri kwihuzana na Rwamagana City akaba ari umukino ubaye none ahangaha nyuma y'imvura ariko nkuko mubibona rero uyu ni umufana wa Peri aragira ati nta gucika intege kandi ndagomba kwishima paka nkuko mubibona rero mu gice cya Peri cyangwa se giherere kuri kirimo abafana ba Peri cyane cyose cyagiye kirakubita kiruzura nkuko mubibona ngira ngo namwe murabyitegereza neza n'umukino cyangwa se n'umukino uryoshye nyuma y'imvura imaze kugwa ngira ngo n'imyanya yo muri tribune uretse ibihande bimwe ariko ibindi nabyo byabonye umufana kabisa rero nayo mpamvu kano kanya ubona hano twese turi hano twishimye kuko bw'iy'intsinzi nubwo Rwamagana yari yavuze ngo APR izayitsindira inaha ariko abonye ko birashoboka urayibona gute nishaka utangiye mu mukino wa kabiri bakinnye uyibonye gute urabona icyizere cyo kongera gutera uyu mwaka urabona bishoboka shampiyona irakomeye ariko nibyo byiza kuko APR gahunda ni igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro. Okay, tujya kuri ngo ufite ifoto nawe. Iyi foto ni yaryarisi? Iyi foto ni yacu na APR ngiyi. Ikipe yacu. APR ibonye gute nyuma gutsinda Rwamagana bigoranye? Biratugoye.
Thank you.